Oh, sekarang ko bagi karugan jang lina. Bukan karogaan sak. Ruhi rusul. O kadi nina. Dia uare. Yangi blin kina. Lak antaman. Dia uar laga antaman. Kaya kita gulendo karo kan teri. Kala ko antaman. Dia uar. Antawan kisa nangin tas lakin ngang gule. Dia uar malgap. Kadi. Ame. Ay, yang tua. Kaya jiblin kina. Aku entah man. Di uar kan ladah man. Jadi, mera aku jauhin apa bagi. Asal lidah ita, lidah lah si mesin. Pantang lidah itu, itu si mesin. Maka, parang ko bagi karuga jang din ining kue. Cara kaikin kami. Iya. Minagalawa ngi kami entah. Lang. Lakin makang serbut. Lana lang gosok. Tutup laundry. Lipat pa pag sila pa sa. Tanam lah. Gundar dang dungi. Gua bang. Iya. Dari lemari ka bagas. Aku makulat ko ida do sapi gantung nu si. Apa? Sidakan ya aku. Oh. Di rumah tengah nu bagi rel kereta. Dang. Terpaksa bagi lah. Nami ya. Lang utak kiri. Ukad di nasurbahan ka. Kai. Kai gulin kene. Nina ka. Lunggadong iha. Tiawa. Ako lantah man. Ako lantah man. Tiawa ni maka asal ngelak kan jasa awar lah. Nguru. Asal lana yaru ngukidaram. Cerem bangga telar glen ni coto ngila yaru ninta. Kan? Ya wari. Lamprah lang ngelak. Dan itu andoy. Oh, nanti tua rumah kan semua gajang nak tetap. Kan makanan nanti tua gajang nih. Maka karo gajang nih. Rumah nang 32 aja apa-apa. Kaki neng terus. Oke deh. Kayak blin kina. Bila kau dahman, nausu. Hari. Asal jumpa kan kayak blin kina. Enggak, kamu lalap.